Ben White. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Umutoza w'ikipe ya Chelsea amwita Arsene Rosaria agomba kuba atazi Arsenal umuvuno wayo kandi aje ati urayibeshyera. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Arekura ko nigendera mu kira musana twa Declan Rosaria ayiteraka ku mutwe wa Benjamin White. White wagaze wenyine funga umupira ku mutwe arababwira ati BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ben White ataraka utaka cyambere cy'Arsenal. De France ya Chelsea yagaze mambata Victor Crusher bwatereka ngure kujyamo. Chelsea mu rugo biranga Arsenal utaka cyambere cya Benjamin White. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Aya icyo ugomba kumenya ukina na Arsenal be muri FA imiterekano irakora, be muri Carabao imiterekano irakora, be muri Champions League koneri zijyamo ahantu hose. Kandi Rosaria rabateba yatere byihorera. Ejo bundi basezeranye bareba vari ko yaba ari muri oruje ukingiriza ko yanyeganyeze. Ejo barayibonye ibintu bakoze bakora Man City. Ariko ararimo inkokora yo kurarira. Inkokora yari yararirije inkokora noze rutayizamu. Pedrico Taka guzi ko yari irimo. Vari nikosore. Yari irimo. Yabyihorera. Vari nikosore. Arari makana. Vari nikosore pe. Pabo bakurabona nkokora. Inkokora nayo nanjye nayirebaga hano nicaye narindi nyuma yuriya mu defenseur wa. Ubonye inkokora. Nayibonye irarira. Nukuri kwibana mu mupira ugira ubu. Umunota wa 8. FA Cup basezere post mu kuri corner ku bitego bibiri bya corner. Ni cyambere kire cya corner. Ubwo ni cyagaze mu mikino 3. Cyane rwose. Mu mikino 2. Reka turebe pira gato cyane abasore ikipe ya Arsenal. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Abasore ba Chelsea bakora irindi kosa rya kabiri yari yakiri kare cyane mu minota batsinda bitego cyambere utayiza mu Victor Gyökeres. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Fata umupira musana twabuka ya Saka awucomeka ku kirangira cyangwa cy'ubuswe twa Ben White. Ben White ashyira santire pa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Umunyezamu Robert Sanchez yikorera amakosa atabaho umupira ufatara urekura usanga rutayizamu ariya Victor Gyökeres. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Atera kabitego cyaka kipasa usatwa Victor Gyökeres ariya pasi nza cyane musare twa Ben White. Arsenal 2 Chelsea wayo. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Uyu muzamu wa Chelsea afite parira yayibeti yibaba we. Pasi nza cyane y'umusore twa Ben White arawutanze ku kiranguzo umupira. Nyuma yo gutsinda igitego agaruka atanga umupira ubyara igitego ku musore Victor Gyökeres. Menya makuru yuko wiherewe pase n'umusore umunyezamu ikipe ya Chelsea Robert Sanchez. Bayita gift. Akubundi iyi match yagombaga kuba yakinnye umuzamu wa kabiri nawe. Ntuza Jensen. Urakinye match iruka. Niwe wakinye match ya City. Ibintu bigenda neza. Yagiye ya City. Ni ya City niwe wayikinnye. Ese Sanchez yagiye. Ntabwo yari ahari. Siko atarari kuri iyo match. Jensen? Yes, ni Jensen wakinye match ya Man City. Nagize ngo ni ntuza ahubwo ni Charlton. Uya match ya Man City niwe wayikinnye. Kandi ntabwo yakinye nabi. Kinye nabatese iyi match ya kimwe. Ariko Sanchez akoze kabisa. Ndega n'igitego cya mbere ngo yakozemo ikosa. Ubwo yongera kandi agasubira muri bya bihebye. Kabaye. Iyo yasubiye muri bya bihebye.
abakora amakosa asekeje gusa. Igihe umusore witwa Stanley Nwabali kuba Nigeria itaratsindwa igitego akwiriye indabyo. Maroc yemera mwataka cyane. Bamukubise ishoti rigenda rivuza ubuhumbi upagura ukura awushyira hanze. Kanya gatoya cyane rwose biragaragara ko ikipe ya Chelsea byabira birangiye. Twerekeze neza aho bita Rabat. Aho bita Iraba. Aya reka tureba itembereza amasoke bashakira Konaria akoze ikosa ku munyezamu hariya. Aba yamugejeje ramugeri n'umutuku ya uruga. Kapasa haguruka shaka atamubabaje. Fofana ramukire nabi. Fofana rakire nabi cyane umunyezamu. Yago yamukozeho. Mahirwe agize. Niyo mahirwe agize Fofana. Iminota 51 ibitego bibiri bya Arsenal ku busa bwa Stamford Bridge. Hanyuma Nigeria na Maroc biracyari ubusa ku busa bahagurikije bombi. Barakenewe Badiashile ariko uyu muntu yari yaje gukora si mwatakasa ubwo none amaguru yege neze ubwo agiye gukina nimero 10 agiye kuba nde yega akuyemo nde nande akuyemo Chipongo azanye Gerard Hato azanye Badiashile Fofana agiye gutera kabiri Fofana arajya kuri cyangwa Charob hanyuma akuyemo na Rutahizamu ubwo Pedro agiye kwataka Joe Pedro okay hanyuma ubwo 10 igiye gukinaho Estevao kunyine Pedro Neto uruhande rumwe urundi ntabwo ngena singemera gukinisha Pedro Neto ibumoso ufite Garinacho simbyemera Estevao si kumukisha nka 10 nabyo simbyemera Estevao mushyire ku ruhande uyu mutoza kandi nawe ndi kubona ibaruwa yowe mwa Chelsea basinya iba iranditse na buri nukuntu baguhumba w'imyaka ubugira ngo uzahamara ni 3 Siko ufite kugira 30 si Chelsea iraguhembeka gukiza ukigendera 30 ibyo kubaranga imperekezo Chelsea nigize ibara ibizifite kuri banki uzakana Madrid yakoze Alonso buriya uzakana Madrid yakoze Alonso nta kintu bamuhaye se buriya amasezerano yari Alonso uko yavugaga mu gihe wahirukira umwaka wawe wa mbere urukuvuga ikintu ntago tuzagwimerekeza ahubwo tuzakubarira imishahara ibura kugira ngo uwo mwaka uburangiye keretse anu twakora imyaka yawe isigaye n'igihe wakwirukana umwaka wa kabiri abo ni abantu rero bafata akazi birukanka cyane iyo ngiyo uhita uyisinya nuvuga ngo ubundi Jabi Alonso iyo yirukana umwaka wa kabiri ino sasa kayitoze karangira umwaka wa kabiri Jabi Alonso ari kumukubita imyaka y'itatu yarasigaranye bwo kuyirangiza harafi ubu rero icyo barimo gukora nuko marira imishahara ukwezi kwa kangahe rwemo kugira se zirangiye Garinacho heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama bakira umupira basamagara umupira utakaza hagati mu kibuga kwande kwa Martin Odegaard urutakaje arawakira kapiteni Enzo utira kwa Rugaderone baca bagapasi kwa Joe Pedro kwa Pedro Neto kwa Garinacho. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Martin Odegaard yamukiye ikipe kabisa. Martin Odegaard yamukiye ikipe atakaza umupira hagati mu kibuga arawakira neza cyane bawukata kwa Rugiburyo usanga Pedro awuteraga kure cyane Leandro Garinacho kirakataka cyane ikipe ya Chelsea kimwe Arsenal 2. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Igitego cy'amakosa rwose abasore b'ikipe ya Arsenal Captain Martin Odegaard undi Chelsea bikina niye reka nkubwize ukuri Pedro Neto atari gukina iburyo mubare nk'utari mu kibuga niko bimeze Garinacho nibyo ngombwa Garinacho muzana umushyiri ibumoso Pedro Neto umushyiri iburyo indi mibare yo kubahekeranya ni iki ariko heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama bakira umupira sare kipe Arsenal
barawakira ku kirenge cya Bukayo Saka, agara umupira hagati mu kibuga kwa Martin Zubimendi. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Maki Merino yakira umupira agiye kurasa utira ku kirenge cya Zubimendi aravuga turakoze cyane utayizamu. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Arabanza arashitisha hagati ya cyane uwambere arashinga ivi, awutereka mu kaguru k'ibumoso arakura topido. Arsenal 3 Chelsea 1, akazi gakomeye k'umusore witwa Martin Zubimendi. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. aba b'inyuma b'ikipe ya Chelsea barabizi ko umuzamu wabo ari Sengarame wibereye mu izamu hariya. Ibindeba Nta kintu na kimwe ashobora kumufasha. Umunya-Espanya arabacenze, arabanza arashitisha, akubita akaguru hasi, begera wewe umupira utereka mu izamu, ipoto umunyezamu ahagaze ariko ubundi bayimutsindaho bate koko. ari gutsinda ta Yawe ari nge nawe urwana nayo ariko ntago cyajyamo. Tayizamu ugiye kurashinye neza Cyane Tayizamu cyokere rwose, aravuze ati reka nze mbe yigana ahita awushibura gatoya cyane awutira ku kirenge cya Martin Zubi. Alejandro Garnacho. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Barakura korari yitwa Pedro Neto, umupira bawukura muragenda usanga Garnacho ahagaze wenyine. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Barakura umupira Garnacho ahagaze wenyine, aragerageza amagareshi gushyiramo ariko biranga. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Alejandro Garnacho atakatako cyakabiri ko agomba kuba arimo vare n'akaboko k'umuntu witwa Hatotu, byanga byakunda Hatu yawukoze rwose. Ariko da cyarakamo cyakabiri katira cyo vare yemeza Chelsea 2 Arsenal 3 bakyemeje. Bakyemeje. bavugaga ko habayemo ikosa ku muzamu ariko ntaryo. Ikosa ryo ku muzamu ntaryo ryabaye, ahubwo yo yasohotse asohoka nabi abacinga baro. 3-2 haca bitanura hakane nibusa ku busa, umupira wahute haraho ndiko n'ubusa ku busa, ahandi ndiko na bitanu. Irakomeye. Alejandro Garnacho ibitego 2 bya Chelsea nibye wenyine.